15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. The Voice of the People Party VPP Youth Wing West Giant Hills District Hakaje alam usamla Yowan Mi Miria President bat usamla Hamisha Nya Suyam Secretary Haringkat kajian senan lang uba Auhai Andrew Shulai MDC sa GHADC na Jowai North haka South Rek Jelleo Arja Arpun Rio Lalaj banyak kendo yo Abhinav Kumar Singh IAS Deputy Commissioner ka West Giant Hills District Ubadeiru Chairman ka District Selection Committee DSC Jakateke District ban panjing pensyai halor ka jingpen slam ka thongkam thongjam bat kumju ru ya ke result na kabenta ka kam grade 4 habakran sikilat pathai khubor na kalyang samla Yowan Mi ulaong baya ka examen thongkam na kabenta ka grade 4 ka jingpen bana ka lapan mi naru usnam araja arpuwai henry ya ka examen pat lapan long hadu usnam araja arpusan henry ya ka result hadu mentapat kampat mi bat kumta na kalyang deputy commissioner ulakular bon penmi no eka haka khat khandai trek jelleo araja arpun riu Ulaang ru baki kam ki balat ki dan kumba khandai pu arteli bat kumta ki batho ya ki examen kim dei bantam ya ka sispa prapu saungut hendrei ka balengo ka long baki dan hadu arspa laingot ki bayo ban le ya ka personal interview ha ka ban nakal yang DC ula pensyai badan ki khana ki bayo marks markat ju nalor ta ulaang ru bola pens ngau halor kiwe ki mat ki bakongsan ha ka ban nakal yang deputy commissioner ulaang baun sa simkhia te ka kam buyu phing Pujisin lah kawan ni, mau clarify ME, naga yuding yang ni, Western Hill Unit. Ubi tahu ketiga, wadah slammery ketiga post yang beautiful. Teman nadu bi advertise kan nadu senyum ada cara kui. Tangwa, result nadu kat tele ME ko. Tekuai yo smart baga proses. Jadi yo ayat kelam boleh orang pok kat dia direct ujun. Umi nak bawa ya ketiga result orang percang bawa dia direct ujun personal. Dia personal interview. Tesbi dia orang ipila ni gini ni mah kat ketiga personal administrative reform of department ke office memorandum debu ke time to bounce lah habun kunu ke post ko lain apa anru benai to pendep ika borok proses to pemigi result ite ro kwa yu ku pencino dia kau magate tu dia ceci ko dia segubi le yubi hoi to wa ki candidate mah kat kam gede show ongi haga personal to interview to put 1:2 karena di office memorandum dong sinama ajar katso mah ini ka personal administrative reform dong dia tambah ini ben ile UP ka uman kap te kendi bahar lagi post mah yang grade 4 then la dapat hin aga ni written exam men put yang personal interview adu aspa limut kemudian tamu yang kata ratio 1:2 Ter menghajing sekian tahu kan cispak kau semua di kandidat itu declare dia result result ni aspa level. Ini berjaya ni yo jiksin itu tu orang boy MD kena wah tu map itu dah tu di aspa ini. Ter kamte orang waktu ini kan next the percang ini result berapa ini post kan lu yang dia sila ada cual dari mau. Ini yang nomor pagi si kami sebentar yo amat yo yo mbak lebih paham dia juga ada di SC ini dewan encam cukup youth wing yang itu encam berpang yo deputy commissioner yang ini hajinya tu ini mat tua MKM kawi tu orang tu kam memorandum yang ga personal department yang time bound for 6 months and reward yo itu metode itu arpawi itu kan ini metode baik kam Wani kerpari yo atau wa pendep jadi kamera. Awak kamu orang tu kular tu, apa uli benar pendep ni orang. Dewi ke isu wan skobi pun highlight yo atau ITP. Waktu ke bahkan si pun bahagi malai. Apa department of health ya. Kerpari yo kamtam, wa yo apa health department, wa kamtam yo pun juga kan si bungam lagi lembah proper recruitment process. Kinong technical staff atau tahap ini tu apa yang mai lembaga proses kembali jam follow ikan ibu jing kerpa orang waktu na lagi gini post lah kamu jing sang tu yang ini keleng yang ini pun sepat tadi post boleh dah buat wajib cut jing ini jing nyoban lagi kontrol yang ini wamnya aku elat ki tap ya ki kam berlai
Andai DM kajik tu sop haji post. Andai kini post tok man ni nang ba proper recruitment process kam ke DSC. Dan dekat pari tok wa kini post MG wa untuk punmi iki pen out iki haka usumit ke department siki dan mereka yo pro di post advertise iki. Lalu yo advertise je kini post kam yo tip yo champion dan bodily ba MG dan di sepat di post yo lab di kontrol ni cimenta haka ni recruitment process. Wah hari ni post grade 4 ni grade 3 dah pun yo semat do em haka exam ni am di personal interview for grade 4. Do yo ti they request tu. Da kelam ce on tu watok wa em ngajik satu dengan tipi bon bagi post ke lagi. Dalam cim kleo i kam ke parti ulai kemat wa. Yang kini post ke dalam kiwa tipi kiwa em kiwa lagi kiwa tum di sop kartu kat ni yang yang kini post i eli ulai kemat hadu. Luno ke hok yang wipo wi nong chok senang apply yang kini post. Untuk yang wi ar dan himpu yang tum di tedau i ke parti di dan epor nga hadu lipau tu di Jun compile lu ki upan ki ro ita dep dah next advertisement yo permit lu gini post yo like ki wara thum sop dekat tu kan ni mon ha ki bru dep net yo pola advertisement ki yo lan pi kontrol ki wong nam yo kam yo jam apply ni kam ko like lu bon ita to ka ban yang ni to bo itu depan yo ti do pa ni kam yo ektian ai kam yo to na la demi to ektian ai kam i parti last kaman mohoi i kam jik semui pen bha mer ke DSC yo elar pi kontrol yo apply fi kam wo amini to yo thum katwa ni ngorati te daw pa i la demi sikman i de ong yo do ni kam do pat do eli wo to ble ha kam ni te to ka jik semui yo i yo pen bha mer ya ke DSC krek kam yo ka yo thum krek kam post ni gori ora department yo bi gi jo pha gi post plank lek bon gi department pha gi post tang wa yo do i yo to wa hagi ni stem di por le pondok di pos kumjo pa sport DSC to health department ni non technical staff jo yo mi di pos di DSC nan jo mi jo yo mi gi wa am di pos ki wa mi lang lembaga health department di grade 4 kam tam gi non technical staff dan step ya wa thap bru po haiter thap bru after thap i wa thap i gi wa thap ini gi bru i de recruitment process wa live wa thap itu ini memang jual meleng tu, andai tidak, kau itu, tak, hakan ni kerti itu di post kita tak man wilayah lembaga recruitment proses sang DSC, ladam layu kamte, orang tu ngam tiba, andai dah orang kena itu, tibi buat kamera mungkin, tak ni betai kita actual post ini tak tibi, terpular jom cim jaga jenis play, mau panu itu, orang pular, orang kami tiang tak elak, wilayah lembaga proses. Dui department pai ayo memang sedang yo buat oi itu lagi andai dang em cucu in leng parti melat yo sakut ni tham thum sop lagi wan ni waktu cuy do parti bi cuy bang di komisioner dan le mereka parti ini ga yo alat ini thum sop ni wai melat kontrol yang apply gi kam kat kam macam register di bor reputasi dan di akan di start yo di participate di hari ini proses Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Kan nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya